twinamba kwa twicokagira kairi muridiri wa Meru TV kengo twinamba kwa tukiaranagiria na monoika gitakara tuwatukiragire mantu makoni na kithomo muthenya we munde tukaba tukiragire mantu makoni na uthomi wa mabuku mici uthomi wa mabuku mici retu kwariria mantu makoni na kuthoma mabuku imbi yako yendeni kengo ya muridiri wa Meru TV tuwatanite na mutaalamu she's a librarian Madam Purity twinoaho kewe mundi akainabere kwagitwereza mantu mwanya muno mantu makoneni na kudongo mabuku mujibura muntu omba kwewagisete library yake muji na arora anagitumimibia kwa wena library ya kumuji na arora injiriri ko bati kugira ida kana mabuku mabimidi bati kwigwa okiga na arara library ni ya kuma bukuma ko bati kwigwa kibaga na mantu mangita mara tukainabere kwa tukaragiria arogo tukirewe mundi wedero Meru TV ko watana nati kengo tukainabere kwigwa tukithomaga na tumenye maingi makoneni na ngomi wa mabuku sana madam. Bwega no ngo kumikira studio chetu kiwe mundi kedia muridiro wa Meru TV na ikengo tukiamba kiri bwega. Okay, bwega muntu bwa kwitrandia chantu kwa narwa hangu kedia araiteria bonde ba Meru TV mugeni ritoja ubwigwa ni Purity Kadhambi ndi librarian kuma one of our libraries saja Meru na naro turenda kwariria mantu ja konie kwithira twina kintu tugwita home library denenja chetu. Yes. Bwega sana, thank you very much. Yatuambiri yabo daima turikire digital era kagita kama mantu mara maingi tukwithira mitandao ni mari kagita karo kwithira maybe wewe ni bukuri no kwenda kuthoma urejea ndeni mutandao ukambiri kuthoma bukwira ikino mtu buri mtu bwa muhimu kwithira twina home librarian kagitani akatuli well kagitene ka tukaraithĩria mantu ja mbuga au nyuma twithirite turi itwaeza wa stories ni bajuju betu banti na nyari mwa mami betu no kona mantu jo ja karaza ki saiki kiwiragia twana mono so thaizi kukia kwithia twina tuka concentrate mono ke digital kuthoma mabuku jaria ndene ya buga twina laptops twina thimu cietu nyomba kwina ana bainyuma bakenda buga kwenda benda kweja kuthoma yuku riria wathomere ugwe no ti au mwa story iria so kwina umuhimu bunene twithira tusetete ka home library twithira twina mabuku nyomba cietu nontu ntigwitike yuku riria iwenka kiombo benefit nario no nya muntu ungi umwe akomba ku benefit nario kwina mabuku ja mingi mono tumba kwithira twina jo jombo utethia muntu ungi tiga inya ugwake na maybe benefit ile kumwana kewe nacho akagitakara kura kithoma mabuku mwana keza kwambia kuthoma mabuku munini akethira ina interest ekwithira ai muthomi wa mabuku in future na gintu kigitethagia muno twana nontu riria omonie kuthoma gintu gikiega of course teka kambiria kuthoma mabuku chonthe lakini akambiria tuna to stories to tukai age interest ya kwithira ai muthomi wa mabuku na inya skuru eta mabuku eta skuru gutethia kwina na inya kuthoma akethera kwithira ina interest kuthoma na weza kairi ouria gwita ikuraga uti muntu ketha imukinyiragia gintu kithomo gintu kia maana ukejotegera na baria batithera bai aciari baina concern mono na baria mono baria baina remote areas utumbo ba compare na baria ukona baria kwa town maybe they are visiting buga libraries iba kwethira bai encourage wita skuru utumbo compare mwana una uria utina uinara mashinani utina interest ya kithomo bwega uliritwe okutangwe ya librarian wetia otia ati antu bakuyara library ya mubakathoma mabuku na mantu manko ngwetia wena umenyo bwingi sana bukonene na mabuku maybe mtu akienda kwambiria a home library maybe mabuku mariko abatigwa kiambagiye namo na imbi yabatiri kwigwa kiraitha kagitakara kwenda kwambiria home library ukibingatira nimetatira batiko kibingatira kagitakara guseta home library. Okay, ukiambiria home library ntekwera ati no mwanka wambiria mabuku 10
home library obati kwambiria na yukuremwe negeta as per your interest na timbio yo ngomba kwithira ukienda kuigwa nukwenda kuthoma no withira wina gintu like wina nukurukira mantu na nukwenda kuthoma mantu ja stress management no wite ukagura yukurira rikusu rina topic ya stress management kali kwariria mantu ja stress management yukurira ukarithoma ukari set maybe ina kona no withira uthithite ka shelf kare ukeza yuku karirikira ria no withira motivation no withire ugore ndainya kuthithia gintu nukwenda gwita kumotivate antu babethi uketa ukagura yukuriria nikenda nukumenya no kugain knowledge ora nago geta wite knowledge ire no so kwambiria home library te lazima wambia no kwikumi ukambiria yukurimwe wite ukiongera o kuongera mbuga no gweta kona ga ku interesting getwana katwana na koezo karetera mwana kukibara ina families no wone muchoro kuna gukurukira a certain situation maybe nya gintu kyo mwan device spiritually wetoka kura yukuria wamwa no wembuka ke in afraid no amberie either home library we kana nyambuka akagochokeria wejoka hard to your library denenza yeah na maybe uthomi kura bwega nuntu ngwite we expert wa mbetweno uthomi bwega mtu abatiri kwegwa nuye kwena leo ya okethera rimwe no kuthoma mabuku lakini kinyama butumantu mu kuthoma utie no tuno kukurukira rimwe okethera nundu twitungire gatuthoma mabuku kethera mtu na kuthoma mabuku maybe mtu abatiri kwegwa kithoma mabuku atano batikwa wena mtu akwana raisira maybe utele kwelewa muno mantu mota kwelewa kana especially tukuthomera na hamuji nundu no ukethera ukugura ibuku rimkona ina mantu ma challenge chemeji china biure bingi ndere ni ukathoma tuwe wena biure bingi mtu abatiri ku direct biure biku okeza kwethira kwina challenge mbugore ari oyukurire okwendete ni ariria mantu ja mbuga family life mbuga icho challenges ire okurukira at the moment mbuga gwe okinya weigwa otererewa nkuruki otererewa so obati kuona maybe itwathu na spiritual fathers that is maybe you are pastor na wijan to bai batithagia guidance and counseling ke families so no wite antu kewe wetokaraniria no amwira indirectly maybe through yuku fulani na ntiro mbere kwerewa antu aza nazo orarira maanishaga no mbe kukweleza nkuruki au angeto na artificial intelligence tugwita thimone no ugerie ku Google gintu kike kiria riria imbio ikumanisha kuringana no statement yeje kuga so no ugerie ida gutonya online ugatega na temantu jaza gwita weigoremwa ugachwa maybe spiritual parent etaga ku guide agakweleza na kethira uigwa buruoremwa ikaboga chwa specialist uromba ku deal na family life singo tiketwe na nto bomba kututetheria no wite agagutetheria nkuruki na maybe mwanya wa kuthoma mabuku mama library no maybe setete amu mwanya wa kuthoma mabuku rero kubulie penjo na rero kuthongera thimunchani wa artificial intelligence mwanya no biko ntiuga kwina mwanya jo munene muno kuthoma through the phone na kuthoma na riria kiria kiomba kwithira kio ni mwanya jore jomba kwithira jo ikwithira mbuga narua no withire utina bundles no withire narua mbuga inya stima ichiurire na no kaina interest ya gutumira maybe machine iria kukana thimwe kukuthoma yukuriria jo mbuga ijumwanya jore munene no tuketha yukurira ri physical na rira ri thimone ile same lakini the best thing kaba kwetha wina ri kugwata ri physical ri ukona no to you can read anytime no kwetha gutena stima naro no kwetha inyati mwetena utena wetumira thimo no tena bundles so ikethira kintu gikega muno kwetha wina rira physical ri ukugwata
inontu utini time you can read it na nya muntu ngi no umwire njo utegi yukuriri na wamwa no kwithira uri ukwendete ta kurithoma nya ukwenda atetheka atena thimu yumba gutonya online atiumba mbuga gwita karandi tuge gisaiba thoma yukuria no tumba utinda saiba kuthoma the whole day na ukona it is good kwithira wina rira physical nuntu irio raisi gutethania nyario. Yes. All right. Well, kangi wethagira na miji especially na miji nuntu no tukwatobamira magukuma okethera ntu baraba ngimibi bataba mwatina know how bati kuthoma actually lakini okethera mtu maybe na akubanga kwigwa ena ka library yake mujiara lakini ati kuthoma mtu huyo mbo utethekata na does it mean home library ibatiri kubachiria mtu baraba thomwake? No, ntiuga batikwithake iri antu barabethera bathomete ake igita rimwe twerwa imuritani umwe ukeza kwithira nukwenda kuthoma no tiji kuthoma wina ana baku wina tujuju twaku turia tuthomete womba kubera onthomera nontu kinya rira twi like in our churches spiritual parents baithara baitwa advice kwitha kwi muntu tije kuthoma tikumanisha utethera wina Bible nyombeku no wire kajuju ka kuthomere no wire muntu uria kumenya kuthoma uria kwina ugwe nthomero mbire uria kwa ni the moment ukathomerwa mbuga na ruga iria kwerewa ja Kimiru ukomba kwithira wina umenyo Biblia iwe kuga gintu fulani the same thing no mwire ugwanjwira yuku rikwariria mantu mbuga ja konie nja chietu njugo onthomere no mberese na tekuga omba kwethera gukurukira uri akiwathoma bunka akiwamuinterpretera bwega gintu kiu gikamutethia so home library te muntu uri akiuthomete kinya bo batithomete baketha bakigo baina wendo bwa kuthoma muntu nachwaga yukwa nakera mwana oro kwere wa nkuruki nchura na wezo nthomerereo. Yes. Bwega sana na kire uthomi bwo maybe kire antu bakuga muntu akegwa athomero bukurire mukuru yo kana mukuru yakuga athina mbere kwigwa akithomero utinyira maybe yengiyomba kwigwa at least utira mabuku mamwe makwina mbere kwigwa magechiragirwa namna utigira maybe bantu nyako thomagirwa bukwiri muntu nakukarirwa ndia konero maybe bukwiri batikore kariyo naona ndia ni utumba kuga nanga tukatonyera mantu ja community nontu nandi uguka ugeta go projectira muntu yuko mwawe yukayo gono nontu nya itona videos nyingi na nya cia Kimiru na gintu na nya cia Gichunku cionde nanga na gukethea kuyo maybe no ko deal na community a group of buga akuruka na inji we kukurakura ukethea kuina meetings ana ukathithio ikundi bya ntuko fulani bugasemania gonto fulani to projectirwe yuku fulani na ndia nyogo kabindi nyamuntu ngethera ario oguinterpret mantu za ura za gwitana mbere ya uno mpumba kuga nontu mantu ja ku deal na individual ugana ndio kaeta wire uritane muntu yuku wewe enka ekethera inya ina inya mono ugetagia mantu wembingimo ndio kubanga uset library yake muji library maybe imoche challenge ira barikana na chini kana madina mara barikana bo uset this home library ntiuga kwina challenge nene bunka kiwe na interest nuntu gintu kia mbere ukauga kakona fulani nukwenda kuthithia ka library gaku mbuga challenge ira mbuga kwithira mbuga wamba kwithira wini ni kwenda gukinyira muku jaria ukwenda kuthoma nuntu muku jo ntiuga kwanza jaje ya kuinspire muku jaje igoro kwa yuko gatambuga wethere na ngiri kwende na ngiri ijire na 2500 uronete original copy na mbuga nyankuruki ukethira na interest lakini thayo tina finances tia kumba kugura yukurire mbuga unyo challenge ire nene alafu home library ntekwira atikogetwa gure muku 20 wiki yao wambirie kuthoma ari no mwanka wethere ugita na process wambiragia yukure mwe zaire ugeto kuringana na interest yaku na gikaringana indio yongo kwenda kuthoma kuri
tuma ukomba kwethira we relax uti lazima wethe kawe na issue fulani, maybe you have stress kenda witogura wikuria stress management. Irethera rina riku motivate yani ukigwa tu desire kana wina wendo bwa kwethira we muthomi wa mauku. Oni mbiji several people bombete kwethira bari athomi ba mauku. Yani ukigwa mtu athomete mauku ja certain author John Ndeijathiri akaigwa mtu akiuga oni mbona yuko nkaigwa oni mutundu jakaje kwenda kurunga bono bo interest era ethagira inyo so ko ibo bamuti kwethira withoma yuku nonto bwa kwithira kwina gintu fulani obati kwithira withoma no uthomi nyara ku relax your mind. Na one of Fred na twira the best in time kwithira withoma your home library irukire wokira thaira mind is very fresh. Yes. Kwa huo muno mabukuma batiko makithoma walirukire wokira na mind fresh. Yeah, mostly the best time kuthoma nontu no kwenda ku get some knowledge either you mind is very fresh kana maybe rira wako noga uka relax your mind na yuku fulani nontu you have interest in reading. Yeah, na tena kairo tumbaba ithewe kuthithia kuga ko thithia home library utena interest ye kuthoma nontu utiaje ugura mauku 20 wikau no tikuza thoma jaketha jaija inandi. Yes. Kipotie ndio itela wakena limit yake. Na ngotie kinyodo mumo ku limit. Bibi mtu nondo no kutoa tokea tukeni karejana mtu baadhi home library. Okay, vile mtu atio na ngoye ni kana mtu atio tangu wengi atinda kuthoma mabuku akiuga atwele TV nito baone mabuku. Bibi mtu abati kuthoma akili ya mtu. Abati ku consume kagitakana atakuthoma mabuku. Abati kuthoma kagitakana atakuthoma mabuku. Sometimes ikaringana na mtu na how busy you are. Nonto I believe in the world that we are right now the easy together to te athomi I mean aritinguge. Of course you end up with nothing at the end of the day. Kwa hivyo nobody ko manage your time well na kedano setete it's good to set your time okuga 30 minutes ichonka athomaga. Okuga maybe 1 hour nyonka athomaga. So it can depend nontu nyari tono ona ibedaba ina lessons school na maybe lesson ira ita 40 to 45 minutes. Ukona kurukithia ukiba primary levels maybe na high school mwana ora ijeka concentration ithiraga. Na ndiko uko kathoma the whole day kuma mbuga tugenya 6 to 10 concentration yomba kuthira na at the end of the day ukethera otikio rangin. So it is good at least to use your time wisely na nontu we are busy working and having other issues na mantu zangiza mengi. It is good to limit your time. Ukame ukathoma 30 minutes ama ni 1 hour more than maybe ukakurukithia more than 2 hours ukethera wasting au no na maybe urithoma gintu nyoti kwerewa. So it is good to concentrate maybe 30 to 1 hour then from there ukethera kwiga ntuona narua ukethera gwiko gatonya utiaje kuthoma pages 30 and you end up having nothing. Okay. Yes. Sana. Maybe kire uthomi wetu kwa uthomi bwa mabuku iroli rekukana uthomi bwa mabuku wethe tugwetetheria ta community yetu kwiweke watira ontwire bwa kuthoma then ya communities ni there sometimes like okay jo tegera kiana babethi thaira baka concentrate na bakarirwa mantu ja kuthoma igontu kwina muhimu ikabatete from being idleness ni wona ni batonyithia maybe kima drugs iba gutonya kimantu jatiagirite ria mwana atonyere ki drugs au ni wakona akitonya kimantu jangiza mingi zara jatiagirite. So ukona rire to encourage especially young people kwithira
at least at your free time you can have a book irale yukuri ukomba kwethira uithoma metebe atukwariria kuthoma no withire utena interest na kuthoma fiction books ma story books kana inspiration books lakini wategera the age limit antu babethi barabe ingiba iskuru bakuthoma so it is good that you in a free time ukethira wichitonyithia kana guchi involve ndene mauku the same thing to our parents gintu kiki gutuma maybe no kwenda kuona ku get some knowledge kiri urana tinya omba ku raise ana bakwina godrewe ukona no kumba ku get some information ila omba kalithiana bakunde na ukomba ku ba device na kinya uwe mwalimu ugwinya ugonye kwina once omba kuona ukona nyochema utetherie kwa bantu babethi no kuona ba change in their life so kithomo ndene community gikiega muno nuntu gigatwita mantu ne jamingi zara jate agirite bwega sana kiri udhomi butu kwage maybe tuchoke kidogo nyuma ara kiri mantu makona na technology kagitaga twena kagitaga ka digital era acheri bakaro data akangotira ana bakwewa wagikira kuthoma mabuku muno barekana maybe na mama ma TV kana banyithanyithia dache ma TV thimo na binambi acheri batiko bakiro data kan kuona na bago ibakwa blaze udhomi bubu mabuku kuna gintu twita family boarding yani area bukethira mukithithinya like okay akwethira ugo wina buga wina teenagers bairinde ni nyumba na wina twana tutu nini maybe and you are their father and mother no buthithie family boarding in terms of kwethira bukithoma mauku bukerana kila mtu nontoina yukuri yawe ndienda tuthome twira nimbi twathoma the moment bukathithia gintu kiki ukega kwina competition only at the end of the day inkwenda kuonekana kweli kwe gintu ndathithia inyake veikana karaka ninyake vega tethia kana full concentration ukegwa gakaezana gintu kena kigikatuma inyamwa nora etherena self esteem yeiteti nukona the moment akarunga menya ndene family ambie kwariria mantu jareona kinyau marare ome nukona no aina courage kwa hivyo in participation then school maybe in churches ukona bando boarding ile a family egutuma mwana akinya antwange so it is good kwetha umucheri kwetha bena ka challenge kau as a family bukugana ndino mtutu kutwinde narua from 8 to 9 after maybe breakfast and before breakfast turienda kuthithia ka competition na au nyo nyachari betha bena good time na baunije in this era nyachari le mwi bali are too busy bakorerwa kwena na nyombezi ukona chiari bagutigira maybe house helps house managers ana baka controlled lakini vile waonera mwana bambio ku board na chiari gintu kiki tumanya family geta egwatanira no kwerewa mwana oku nwamba ginya we muchiari kumenya weakness ya mwana oku ukona akuthoma na igeria guchieresa inyakaremo no kumenya au ni wagugatonyera ukelewa mwana oku kambia kumenya na ataumba kumutethia ukamenya maybe inya challenge romba kwetha ikurukira au no ntoke akwethira ati na that boldness ekumba kwithira akiaranirinya na aciari bawe no kumenya kwiga ntomba gwita mukarikira ome na komba na karemwa kwira aciari of which kakeja kumu affecting in future. Okay, yeah sana kwa mtu kulia kaulia udongo mabuku mtu kwa kudomera mabuku kinya mtu ana magazeti na magazines bado ni home library amuna can we call it a home library? Ukona mtoro wa kuthoma gazeti kuona ni na interest ya kuthoma na information kwa interest yewe ni kingazeti maybe kwa gintu kiria specific era kienda maybe politics lakini urikane nyaku no wende nyakona maybe kethera politics tu na mukuja politics no wende nyakumenya nkuruki. Kwa hivyo it is good also kwethera at least once in a while you can grab a book no wete okachwa yuku no komba inyale kwethera urigika au kingazeti tere othirania no maybe wakinyamwe ukinyamwe on dispose
teko gaturachio lakini mauku utire gakinyo dispose ukurire the value of a book and the meaning of a book etiomba kuthira Nona inya au numeni tware na antu ibathoma gatuge jabatu ameru twa ikware na mukuja Kimeru na ana ibaritana wa Kimeru na maukuja rwete ina wa libraries ni taukethira maukuja kuliva ugo ukienda kumenya Kimeru ja the LLTL na most of young people inyabatije Kimeru na ana betu baratu na botha ici baba inginya kuketheka na Kimeru kwina inya onyo mwariri nyakethera akaigwa atumba ku respond na Kimeru so kwa hivyo mauku tere yukure kathira value lakini gazeti era no kinyomo ukame dispose nonto nande na gazeti kethera gura gazeti every day the end of the month kethera na gazeti that nyomba maybe na nisithireria maana ukadispose lakini yukurire okethera nario utirori kathira value. Okay, kwa hiyo kumaanisha magazeti maybe na magazines tutiomba kumitamta home library. Maybe tuge magazines jara mengi is there na more than tuge whatever ngiba to disposing magazines gazeti mono tija magazines na maybe magazine kwena to nije kwena twinto to twingi mono no tuge no either part of the home library lakini tuikire mauku au yes kwa kwena mauku at least nyara kwena to magazines and binge beyond ituikire twina mauku nonto yuku tero tugali na expiry date kwa yetu home library no ntinewe yena tumauku at least tuikire to mauku au kwa kuthoma guteragiria maybe kwa grade skills chemwa na maybe na chukuru kethera kawe nyita gichungu kethera mwana na kugabwaga nini gichungu ugugumbikana nata the moment lila mwana ukona kithoma tuge ni storybooks kana tuchita fiction mwana ora netaki improve each day na gichungu kiawe I know of a girl composition yewoke za kumithoma kurigara kethera mwana waandikite nawe kana kau kethera kai kendi kuthoma storybooks so keja compare mwana ore wendete kuthoma nuntu aza uzo kwena to new ones ira beta new ones kwena to misemo ndene storybooks maybe no kona mwana riria geta kuandika kichungu kia weke ka from more than mwana ore otikia thithagia na wezenya Kiswahili the same thing ukona mwana kaisha kawe ikako yani kaisha classic kaisha ukuthoma ukona mwana oje no mwana kana into munene waandikite insheji so the moment ukona bakia encouraged kwetha bakithoma maybe to storybooks nitetheragia muno ku improve kichungu kira kiao kana Kiswahili kira kiao ndene skuru nata maybe uthome gugo mabuku bwitherete gwetetheria kiri kuona ati antu bakwegukana thini mathugani stress na mental health riria muntu athoma ethera ina akwithira akithoma yukuri yawe ukeza kwithira kabisa uconcentrate ugaita jaraja ikiongo na ndio kugangu concentrate kuthoma yukuriri iritetheragia ku relax your mind kulingana na story ira hiyo maybe uthoma a fiction book that is story book story mtu maybe ni romantic nuko no geto kienjoyaga you start forgetting mantu chau egitare moe kwirio mtu mwethira ndina personally ndina stress ndona mtu ni ndiaria mantu jaraza indenekwa ambira nkuretere yukuri ya kuthoma by the time nilifika nusu indari ndikuona contact ira yari ndene nyari ri untethia personally kurirwa mantu jaria ngukainajo so kwa hivyo riria ukethira withoma yuku fulani rikagutetheria ndio kuthoma ukaina gintu giguchumbulite ndio nyane ana baku na tokombo ba manage
jamuciari nimbuga yukurire okuthoma gari na something yomba gugutetheria jamuciari uria kuhomba kuhandu mwana oku maybe in drugs na taomba kuwin nkoro yawe kairi uketa withoma wembe kwerewa kwa hivyo hiyo ni nyamuciari ntumite inyathuka nkuruki nuntu thaire uguo kamugondo kangira akona nandi ni nyange tangithithagia jaria mathuku nkuruki nuko na mbuga thaire wambia kwa soft mbuga o yukurire kwa device ethera wina time na mwana oku umare ninwe ita mbuga mari umugurire mbuga kasonda bukiaragia nuko meano ambirie umuwin maybe gwe gintu kirendete mbuga endete mwana endete swimming mwiki ntukwe mo swimming ite makani mbuga muthako wina 18 years lakini uge ina ro twitete swimu 13 maybe igitare akathambira kidogo wone na kumba mami na kunjari dadi na kunjari au nyo bakambia kwaraniria no kuona nandi ugo ka relax ya mind ukambia kuona ni atampombo kinyira mwana ucio no ugo kuona no mukinyira nizo geta withithagi nyankuruki at the end of it all mwana ora wethere no you have won his heart na at the end of it again wethere family niambirie guchokanira kwa hivyo kuthoma yukurire ni gutuma uka cool your mind nwari lima ntuma kuthoma maybe tamujiara mtu bagutego bakiwatana maybe na family kathoma kadiri kuria gatika kuthoma mtu wenka na kuthoma maybe bure as a team now the family kukwarire maybe nyachore kukwatu na tachore na ngambe ukathoma bure ano niri ku yithaga weri mu interest niri ku mtu nyere awazari niri kumbera kulingana your advice ikaringana mbere ma interest yenu kethira ni eku kana ni as a group inaire no tokeza kwethira uketha withoma wenka wala nyumba na mbuga woka wena interest ya kuthoma na tela tugere tela lazima wethera kawe in that situation kenda umba kuthoma yukureu no wethera withoma no tugo we mwendi kuthoma na maybe ara group egeza ira muroni ara buko discuss gantu na mbuga ko yorere wa nkuruki na mbuga nyabo thoma yukuremwe te lazima wethere thoma yuku different thoma yukuremwe ukorania antu azari kuriugate I know kwena kwewe mbizi edada na group ya kuthoma ukoni bagwita bachemania ina hotel bakathoma au nandire thambuga mtu kurira kuthoma lakini mbuga kwibaraba kuthoma the same book rira bakuthoma ibyo bagwe discuss mantu ni kwira wale mokwaria it's like okuthithia solve a certain problem nuntu ugoga kira wenka omba ku stress maybe omba ku igintu kiuge utumage yako depression and at the end of the day ukona no were affected nkuruki lakini the moment bukari bo discuss kumbe au no kubati kukaro ono tubati kuthithia ni thara ina ni interesting more than kwithira withoma wenka lakini ukaba ugo mwendi mauku te lazima withira ina group of people no withoma as long as no kuthoma kerewa content ero kuthoma impio na tekuga no withoma na mantu kona kiuga it is so interesting no tukada withoma yukumbuga romantic ukada smile wenka no yukurere ria maybe mantu ja na tawe mutiari omba guteria mwana oku ukada inyande na interesting kuruki kuthoma kendana baba ko bakarabwega nukuona na so iza ora wethera we igitare exam ile mbiga gwanto bauga bathoma bakere awankuruki orire aringi na ndira ile mbuga wena interest fulani mbuga ile nya ore awankuruki no kona ile so interesting oh nice one maybe tukirikiria na advice ile komba ko kenen kagera maybe mbeo kana kinya family chetu kire wale rotu kwa rukirwe mumbekire mantu makoni na ubomi na ubomi wanaharamiji angera ntu tuthomeni muno nuntu na ukeza mbaithe we kwithira utina mauku atiuga mbuga ntina finances cia kugura mauku kwe woba bado mpandi vaisera mbera start reading your bible
thoma Biblia eku orukire make sure kuthoma verse orukire make sure kuthoma verse ire omba gwitithia ntuku eku ntuku yonthe bwega nukwelewa mantu ja the same thing nunkera antu thaire kenda omba kurelax oni mbije client umwe uri muthomi umauku ndene library yetu teka into mukuru lakini wenendete kuthoma athoma all types of books nukona akajuke yukure yarirombete ario kwawe netari thome at the end of the day achokie nukumea mtora no nginyethere kwi gintu kiria kugwata kumania maukuja wethere wi mukuru wethere wi mwekuru wethere wi muntu umwe wethere wi mwana kuthoma igutetheragia muno nuntu au iguku kwa device kwijo jaka kwi maukuja komba kwethera jai kwa inspiration na atinya spiritual umba gukara kwena mauku kwena yuku turia guku relax tutikuthoma ati nuntu wena anything at the end of the day ku relax tukuthoma tu na kwewe bado kenda ku explore mantu zari zethera zakaria tajabara baendete politics politics chekenya chethera kariatia ukona still ugowe na interest wewe kwenda kuthoma kwa hivyo maukuta lazima wethoma nuntu bwa anything you can read even to relax your mind. Alright. Yes. Bwana mtu wako wa jona kanya kwa ni bitu kimwaka mtu nende kumenya mantu maile na watu mageni na library ya Temeru no maybe ndalipema gutwereza onto kwereza gukona ni na library ya Temeru na maybe mtu akaenda kubukinyira mtu akaenda kuthomera aramu akaiwa kuthomera mujiano wake na kuya library ni yenu au mwakuthomera umatana how do you go about it? Oria mpomba kuga ambiwe ria mbere burutu ndene Meru County twina library inya no withere we side Timau kwina library Timau no withere Mikombone kwina library Mikombone kwina library Gatembe na kwina library yetu ya Meru County aja utu ira nione ne ki library wingi na ndene libraries chetu ukiakwithira ukienda kuromba yuku no nginya withere wi member wa library na kwitha wi member ni utheri buru ikado jukagia weto kojuriria ketha wi murito weto ugasainirwa skuru no karingirwa stamp skuru kethira wi ugo winja utigwita ngugi nwita ukaujuriria bado karingirwa stamp chief wenu no kia kwitha wi muriti wa ngugi ukaringirwa stamp ni bosi oku kana ari ugwitira ngugi na rero keza ndene library yetu kwina staffs babega muno aria na weza bagakunguide kulingana na uria ukwenda utethio na ukiakwithira ukienda utonya kuthoma ndene libraries chetu turi change yake 20 bob ire cashless ita direct to the offices cha county tutija cash ndene library kwithe ithera wiza nambe tu chithimune weza ukaria gukurukira thimu eku na kuthoma kuma thaa igiri mwanka 6 ira tuthatu ikuona working days wethera ukiria 20 bob ake the whole day na weza library yetu jeje ya town aja uchu ugatinda ku the whole day with 20 bob na wina free wifi ira very nice ira itemba ufili anytime na keza kwetha uketha wi member na nukwenda kuromba yuku maximum maukujaire na yuku rimwe withaira ukirira 20 bob no komboka rajo for 2 weeks so wajukia kujaire 40 bob na in 2 weeks na umbe kurichokia okurukithia wifi na yamba ya gutaro na inyage twana na kuyukuria mwana ria kujukia ichiringi 5 aki. Yes. Bwega sana, thank you very much. Na bwega muntu bakoya twinambere kwa tukenagiriye rukirwe mundi na muntu inambere kwa twitaraga antu mantu mayene na kuthomera na aramuchi. Waide wa Meru TV nkaruchi mwanya tu muntu bakoya inambere kwigwa kinyago kionene ya TV yaku mwaka kagitaniaka era wa kwera wa kuthoma ikuongera knowledge kana kuongera
ume ugatuthome kengo tinambere kwa tukiongagira ume nkuruki muno kagitani egakaturi kuthoma watiganirwi gatucokerenyera cietu cetene cia kuthoma. Thank you very much madam. Okay. Ngo wako na kanya waya. Okay. Maybe wewe kwa namba ya mtu mbako wewe kenda kwa nene na alora kiora gekiweka na something else namba ya tafadhali. Yeah, no mbaninkire yakwa. Nayo 0728 388 062 0728 388 062. Alright, bwega sana waringana mbenu kainambere kwewa wena kiureke na mantu mako na kuthoma ukienda kumenya thoma tukamba ndile mbere ya kumuji hata ukiona kama mabuku ata maybe mabuku yo kwenda guchuo kwaga muntu akule kana namba ya kulinga nenu to kunenkera ngo vina mbere kwewa ukimenya mainyi kawedele bambetera ni family nazo kimali na wamwalichio ndio timu na watu kumira wote wao ndio na Phineas na timu yake ngima ile yarora ngoka kulerekere wetu kewe munde twakwendera ntu embega na huko ni kwa Meru TV.